beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebutkan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar illa lisnain, katanya. Salah satu makalah menyebutkan ada salah satu aulia, salah satu orang soleh berkata, saya ini enggak senang hidup dunia kecuali gara-gara dua perkara. Gara-gara dua perkara ini akhirnya saya senang sih. Apa sih? Jangan aja sih. Bela-bela nih masih saya berusaha, saya paksa-paksa untuk hidup dunia apa? Laula tsnain, kalau enggak gara-gara dua hal ini ma ahbabtul baqa fid dunya. Saya enggak mau hidup di dunia ini sudah apa? Qiyamul lail wa mujalasatus sholihin. Karena masa di dua kesempatan nih saya masih bisa qiyamul lail, ibadah tengah malam, wa mujalasatus sholihin, dan saya bisa duduk dengan orang-orang soleh, itu yang masih membuat saya masih betah hidup di dunia ini. Ada orang soleh ada. Ada ini prioritasnya orang-orang soleh seperti ini. Tujuannya mereka aku untuk amal taat kepada Allah. Amal taat bi fi'il taat atau bi tarkil munkarat. Amal taat itu apa? Yang ngerjakan ketaatan yang baik, yang bagus-bagus. Atau ada juga yang nilainya bagus dan itu berupa pahala dan itu dianggap ibadah apa? Tarkil munkarat, meninggalkan yang dimurkari oleh Allah, yang diharamkan. Jadi gitu. Jangan nanti kayak kemarin, jangan nanti sholat tapi ono maksiat sudah delok. Masih dai, percuma. Karena apa? Tarkul munkarat minal khairat, karena meninggalkan kemungkaran yang diharam itu termasuk khairat, termasuk ibadah itu. Ibadah itu bukan hanya taat. Nah, hati-hati ya. Inti baca Al-Qur'an bagus. Tarkul munkarat, ya ini meninggalkan kemungkaran yang ketika inti baca Al-Qur'an ini juga bagus. Apa mungkaratnya? Mungkaratnya bacaannya enggak tepat. Bagus. Udah seneng ngaji, bacaan lah salah. Kayak apa rek? Rubba qari'in wal Qur'an yal'anuh, katanya. Ada orang tuh yang ahli baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat dia. Apa? Ngawur moco. Moco kambik ngelamun yang kono gini, ndak fokus sik ngajine, moco kesusu. Sik tas ngaji taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sik tas bismillah krungu mambune mie ayam ndek jaba misalnya. Kalek tadarus ana sing ngekeki panganan kan masjid-masjid. Krungu mie ayam. Kesusu ente ngaji. Aku ndak cepetan ndak kuman kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Banter ngaji nih. Asyhadu ada mungkarat. Ente amam kalamillah, ente di hadapan Allah. Ente ngobrol sama siapa? Kok mikiri orang lain? Ente mau ngomongan mbek kancamu sibuk tola-tola yang pegel apa ndak kon? Pegel apa ndak kira-kira? Ente ngaji khusus. Aduh, cilok kita kok ya. Mene didelok yang wayahe ngekei jaminan Mak Ibrahim misalnya. Cilok biasanya Mak Ibrahim. Terus kita maif tuh kok, ente ngaji kita maif tuh kok. Bingung ndak kuman cilok kok. Tak mungkin ada. Kesusu. Terus ya apa? Yang baik apa? Yang ngaji perbaiki. Jangan terus berarti berpikir sudah usah ngaji loh. Salah tambah salah kon. Tapi ojo tambah salah, sudah ngaji tambah salah. Timbang kok aku ngaji koyo ngono mbek mungkarat tok ya, Pak. Lah itu diperbaiki, jangan dibuat timbangan itu, paham? Timbang aku kok ngaji jare Nabi, timbang saya daripada saya ngaji tapi saya mikir yang lain, nanti saya suul adab. Ya sudah ngaji salah, gendeng timbangan untuk ngono. Kalau ente mau membandingkan minyak ini lebih bagus dengan apa, ya bandingkan dengan yang lebih bagus. Ini minyak enak apa ndak? Ini enak, podo-podo enak ya lah, itu bandingno minyak ambek apa, minyak wangi ambek minyak kletik ya gendeng sing dibanding ya, Pak. Wa kana yaqul adkhalahumullah aljannah qabla an yuti'u Allah. Karena apa? Kenapa mereka itu kok berpikiran orang-orang soleh, para aulia itu kenapa mereka pikiran tujuannya saya hidup untuk taat, tidak ada lagi yang membuat mereka senang. Tujuannya mereka hidup beramal taat. Kenapa? Karena apa? Adkhalahumullah jannah qabla an yuti'u. Karena mereka sudah Allah masukkan ke surga sebelum mereka berbuat taat. Orang-orang soleh ini sudah Allah masukkan ke surga sebelum mereka taat, sebelum mereka berbuat taat, sebelum mereka mati. Apa? Ya wis dirasakno. Usaha terus, akhirnya hatinya disambung. Ngerasakno enak ibadah, nikmat. Nikmat. Ente belum merasakan nikmatnya mandek. Sholat istiqomah, dorong ngerasakno lazate hati kuwi apa, ngerasakno khusyuk, ngerasakno istiqomah iki apa, dorong ngerasakno mandek. Ya ndak oleh apa-apa.
Allah idkhulunal jannah qoblal jannah. Fil jannah qoblal jannah. Mereka masuk surga sebelum masuk surga. Banyak. Kayak Ramadan gini, kayak Ramadan ada salah satu namanya Al Habib Muhammad Jamalul Lail. Habib Muhammad Jamalul Lail ini kalau sudah masuk Ramadan tidak mau baca Al-Quran. Wali besar ini, tapi kalau masuk Ramadan tidak mau baca Al-Quran. Wali gede loh, ya apa salah? Kenapa? Karena beliau ini termasuk salah satu orang as-salafun as-salih. Ketika beliau tuh baca Al-Quran, beliau tuh dari lidahnya keluar rasa madu, manis. Bismillahirrahmanirrahim, manis. Ngaji terus ku manis. Cangkeme kon ngaji metu untuk gini ya, pahit ngene cangkeme. Nah, ketika Ramadan tidak mau baca Al-Quran karena takut membuat batal. Kok batal bos? Muhammad Jamalul Lail itu pernah suatu ketika ngaji satu ayat diulang-ulangi, istighraq, tenggelam. Saking asiknya merasakan makna, saking asiknya merasakan khusyuknya itu, satu malam sholat isya sampai subuh tidak mari-mari. Mau coba ayat tok diulang-ulangi apa? Walladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, sayaj'alu lahum, Allah akan jadikan bagi mereka wudda, kasih sayang. Orang yang amal soleh dan orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman, Allah akan menyayangi mereka. Sayaj'alu, Allah akan menjadikan lahum, Allah beri kepada mereka wudda, rasa kasih sayang. Allah akan menyayangi. Lah, waktu itu pas di kuburannya orang yang ahli Quran, ketika digali, uangnya longgo di juru kuburan katanya. Longgo ngaji. Longgo ngaji. Nah, ini ditulis di kitab-kitab ini, di kitabnya kalamnya Majmu', kalamnya Salafun Sholeh di Tarim, ditulis di kitab itu. Kalamnya Habib Alwi bin Syahabuddin, masuk goro, sekelas Habib Alwi masuk goro ceritanya. Longgo rek saking ahline Al-Qur'an ngaji. Ndek kuburane longgo ngaji. Wis pirang atus tahun iki wis. Ngaji. Itu. Ada di surga sebelum di surga. Sodaqah Rasulullah SAW, makanya betul Kanjeng Nabi itu ngomong al-mar'u ala ma asya alaih. Yuhsyarul mar'u ala ma asya alaih wa yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Orang itu akan mati seperti apa kebiasaan hidupnya. Inti biasa hidupnya ahli sholawat, apik matimu. Ahli Quran ya kok sing kuburannya ngono kan wis. Wa yuhsyarul mar'u, dan dia nanti akan dibangkitkan hari kiamat. Seperti apa dia matinya? Mati di ahli Quran, ya ahli Quran, di kuburannya mati kok ngaji. Mati kok ahli sholawat, mati kok ahli sedekah. Itu. Nanti selama hidup senang benci sama orang, hasut sama orang, nyebarkan fitnah, mati elek. Tangi jerangkong tadi ini kok mati. Kumpul be iblis, setan. Jangan khawatir, pasti ada temennya ini. Tidak mungkin sendirian nanti kiamat tuh masuk golongannya iblis, setan, Fir'aun dan lain-lain masuk. Atau nanti masuk golongannya para ulia, orang soleh masuk. Jangan khawatir, orang mati itu pasti ada temennya. Ada temennya. Disebutkan dalam satu keterangan tuh, aku nulis ini. Ada satu keterangan bunyi kayak gini. Akhbarana Abdullah bin Mubarak disebutkan dalam satu keterangan, ma min mayyitin yamutu illa uridu alaihi ahlu majlisih. Tidaklah seorang yang mati itu kecuali pasti nanti ketika dia mati uridu alaih, akan disodorkan kepada dia ahlu majlisih. Ahlinya dia atau siapa teman duduknya dulu selama hidup, siapa teman kumpulnya. Itu kumpul sama orang soleh. Uridu alaik, bakal datang kepadamu atau menjengukmu di kuburan, atau kamu akan dikumpulkan ke golongannya mereka. Ya mutu illa uridu alaihi ahlu majlisih. Siapa ahli majlisnya inti selama di dunia? Inti majelis sama orang soleh, majelis kayak majelisnya orang soleh, ya itu yang akan datang sama itu.
Majelis ngaji, sapa sing ngaji? Oh, para aulia biasa yang ngaji. Iku sing bakal datang sama kuburannya ente. Majelisnya ahlul lahwi, orang-orang yang jauh maksiat, ya itu yang akan datang sama ente. Wa in kana min ahli dzikir fa min ahli dzikir. Wa in kana min ahli lahwi fa min ahli lahwi. Kalau teman ente majelisnya teman duduk ya, bukan majelis pengajian maksudnya. Bisa juga kalau ente selama hidupnya duduknya biasa dekat sama orang soleh, itu yang akan datang sama. Cinta yang orang-orang kafir, ya orang kafir sih bakal teko yang kubur. Jangan khawatir, ada temannya ente. Ente cinta sama apa kufar ahli sepak bola, itu akan datang sama ente nanti dengan bajunya masing-masing. Yang ahli surga dengan kenikmatannya, yang ahli neraka dengan siksanya. Sebelum ente disiksa, ente ngelihat siksanya orang sudah. Jangan khawatir. Ente cinta sama Ronaldo, tidak bisa ketemu sama dunia, ente nono di kuburan, teko kok nyangkon. Cinta sama siapa? Wahada kalam Qur'ani, ma'khudh minal Qur'an. Disebutkan di Al-Quran apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa bakal digiring seseorang itu nanti taqaw rabbahum, kalau mereka itu ahli takwa selama hidupnya, ilal jannah nanti masuk zumara, rombongan sama mereka yang ahli takwa. Sebaliknya orang ahli maksiat ya kumpul sama mereka. Jangan khawatir, odot-odot koncois. Dan ada tempatnya, jangan khawatir. Termasuk nikmatnya Allah. Orang itu ahli maksiat atau ahli taat, ada tempatnya semua di akhirat. Iman neraka, iman surga, guys. Kok pangeran iku pegel atau ngamuk yo, misalnya ente mati gak nemunggen, kata yang di mana yo. Hatta ente ahli maksiat, tidak pernah taat sama Allah, sik dikeinggen, ini di neraka, sik duenggen kon, sak elek-elek kon sik dikeinggen be Allah di neraka. Itu termasuk min ni'amillah katanya. Termasuk salah satu nikmatnya Allah ya, itu Allah masih nyiapkan bagi orang-orang yang ahli maksiat itu neraka. Apa oh? Yang kono lek kate delok-delokon yang kono. Ora tole ae. Min ni'amillahi ta'ala. An yaj'alaka naran liman asah, masyaallah. Termasuk salah satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan tempat untuk orang yang maksiat kepadanya, apa itu neraka. Nauzubillah min dzalik. Maja'alna minhum lah. Amin jadi neraka, amin. Maja'alna minhum, amin neraka. Waqad kana Bishr al-Hafi rahimallahu ta'ala yaqul, al-Imam Bishr al-Hafi berkata, laqad adrakna an-nas wa lahum a'mal salihah kal jibal wa ma'a dzalika kanu la yaghtarun wa antum la a'mal lakum wa ma'a dzalika taghtarun. Wallah. Laqad Bishr al-Hafi berkata, saya dulu nututi golongan-golongan orang-orang terdahulu yang mana mereka itu amal baiknya mereka kayak gunung, tumpuk usuhan banyak, tapi wa ma'adzalika la yaghtarun, tapi mereka ndak tertipu. Walaupun amalnya banyak itu enggak sombong, enggak tertipu, saya sudah banyak amal, enggak gitu. Kalau zaman sekarang katanya, di zamannya beliau nih ya ngomong, zaman sekarang uang ini amalnya enggak ono, ya mau iyo surga insyaallah ma'an nabiyyin. Ya jenenge ngarep. Cek amalmu. Amalnya sedikit sudah sok koyo wong paling soleh. Haji sepisan ae yang dindi misalnya. Oh, salat kudu ngimami gitu. Anu kudu di ngarep lungguh yang dia enggak bisa apa-apa maca enggak bisa. Ada muhtar namanya. Muhtarin, orang yang tertipu. La ilm wala amal. Enggak ada ilmu, tapi sembrono masuk. Dulu ini orang banyak amalnya sih kita. Kalau jangan sekarang, ini zamannya beliau ya, berapa ratus tahun yang lalu, lebih-lebih zaman sekarang. Orang yang sedekah sedikit saja, diuploadnya di yang Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, pitung dino statusnya kuda misalnya. Utsman bin Affan ini seluruh hartanya untuk Kanjeng Nabi. Tidak ada yang update status ini, tapi di akhirat, di langit dikenal, masya Allah. Jadi jangan kita itu berbangga dengan amal baik yang kita miliki. Amal jelek kita itu lebih banyak.
atau muhbitat yang bisa membuat amal kita itu hangus, pahalanya lebih banyak daripada amal yang membuat, daripada tingkah kita yang membuat kokoh, tidak terganggu atau tidak hangus amal kita. Inti poso ini, poso masya Allah memang diterima oleh Allah, tapi banyak kita lalui tanpa sengaja, kita mengerjakan muhbitat. Apa muhbitat itu? Yang membuat amalmu hangus tanpa sengaja. Lebih banyak yang membuat pahala kita itu hangus daripada yang membuat pahala kita itu kokoh. Kokoh tetap, maksudnya tidak kurang. Wa kana Rabi bin Khaisam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله جل بما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم ونرهم تصبر بكافها يا عين صد بالحلو والخائبين وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل مذيب يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين يا الله شر يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بصدرك أمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول المرتضى بالفحل وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي والجهد لك وجهتي عجل بوجهي عظيم يا الله وسخير الأسباب وذلل الشعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا ورد كيد الكائد وكل ضاغ مريد وحاسد معاند بحق سير ميم يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهدي عجل بوذي عظيم يا الله وسخر الأسباب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سير ميم يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك بجدي عجل بغثي يا عظيم يا الله سخير الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكيد وكل ضغ مريد وحسد معاند بحق سير ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بسم الله الرحمن الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف
يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا موني كل فكير ويا مكوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافئ البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا الكونين وشافع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشاكون نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين استغفر الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة.